Menta perlongan waras pi ke kubur. Maham ke Hamas ke Israel. Namar batam mi gilan sao. Tong ini snap. Official ke Hamas. Usami Abu Zuri. Ukan taj ke proposal sangi Asyad jong ke Israel. Ke proposal. Benta jong ke jingkran ke beranyat. Kentup ban penunai kita rele jong ke Hamas bakadan. Abu Zuri penting kenapa? Kani ke jing dawa bun sien ke penpitar ya ke kenhun. Ka Hamas ka ong bakano kono proposal ban penunai kita rekon. Kanam la ban pediang la ka deh hakano kono kendon. Usami Abu Zuri, Hamas official sa Al Jazeera wang, ka draft ka mangyok pediang kum ka benta jong ka jing keren. Nakam ta ka jing sangi Asyad ha Gaza. Kadi ka draft jong ka Israel. Bat ka kentup ha kasiningkong ban pendunai kita rele jong ka Hamas kum ka benta jong ka jing keren ha ka pies ka baar jong ka jing sangi Asyad. Ong Sami Abu Zuri. Ka proposal ka poy hapdeng ka jing keren sangi Asyad. Ka Hamas ru ka kloy ban pelat ya barok ki hostage ban bujeli na ka benta man sangi ya ka jing hale. Dangshen Abu Zuri pensyabak Hamas kadang puli benia ya kajing terwasang Asyad batkan sajubab shen kajing kenta jong kekenhun ban pediang ya kajing pendunai kitiare kun kalakalalong syakamat kongsan kaban hap ban penhun ha kawai perkaliang kajing terwa jong ke Israel ke peteng ban penbore ka Hamas ban sarandar kum kajing te ka Egyptian mediation team kayo pediang ya kajing terwasang Asyad jong ke Israel tambah kajing keren kekut no klaim seiso Prime Minister Benjamin Netanyahu Ukraine segi bahi ngasam jogi hostage pasyabat ha Gaza upen syab yang iki syapang gajing kran ban yakran ban pelaj no iki pat penpoi suk penpoi san chali Netanyahu ban biang bah ka Israel ka kular ban penpoi ying ya barok ki hostage ka office jonggu ka kedo ba gajing penjor jong gajing kran kadang nyat ban pelaj lut iki ka benta ba kongsan jong gajing kran kentu ban pelaj ya sypungut ki hostage daki kan huleno ka situation kadang pereng gajing kanat pereng baro arliang namar kim dan man ban kenran nagi lain sao jongki Publish Bun, Story telah London Network Daily Post.